Azui Bible Kabahili Rangrumi the clay natum psychorally very we so coming sarno. As a bagik je Bible text na Matthew chapter 15 verses 10 and Hapoglaka 20 in the bangrumsa. Jui tili jishuna yarui jili hokui the hanger. Ngana gaza quilu gala tashin quilu. Kamoli gazang jina mili makau kang sak maning mana. Ka kamor wi aina gashok jina mili makau kang sak na. Jui tili sa kang tu bing na ali rahanga. Nawi gahang ji Pharisee bing ning sa zi hawa dana matay kala. Ana ngahan gai. Gazing ramli kalaya iwi avana maling gazang tingrong gajivu pusho kawra. Atum jitha saranu. Atuma mi kanga biao gatana. Kanga biao akana kanga biao akali tanaka kanini korjopli dazang ra. Ka bidana hanga. Janjam ji itumli maijtailu. Jena jishuna hanga. Arila natum la matation kwirang la. Kamoli gasang sang ji baipunli dazang laga pazawi ena shokawa gaji matay mala. Ka kamor wi ena gashok ji uklung wi ena gashok na. Jena jina mili makaung saka. Gaja uklung wi ena magapa kapaning shaw gatad. Po kapa sham gasa kali gasu kamashung saki makamashung saki kami gala kamashat shoga. Mili makau kangasak ji hiping hina. Ka apang mamazikla pagaza jina mili mamakau ngasak mana. Nanakui kain tum psycho reliever we so coming sarno. Ning shlagere.